Pa ja sam rekao danas ovdje da se nalazimo u jednoj ovako dosta apsurdnoj situaciji da grad Sarajevo kao glavni grad države Bosne i Hercegovine ima jako mnogo pobratinstava sa gradovima iz svijeta, ima dobru suradnju sa mnogim gradovima, dakle u svijetu, u Evropi posebno, pa izvan Evrope, ali da nemamo neke oficijelne, zvanične kontakte, suradnju, projekte sa gradovima iz Bosne i Hercegovine, unutar BiH. Pa ja ne znam kako je do toga došlo. Evo, danas sam ovdje saznao da je ovo prvi put od rata do sad da neka zvanična delegacija grada, Sarajeva kao grada, boravi u Bihaću. Mislim, to je veliki propust. Ne mislim da je to neko namjerno, ali mi zanemarujemo ove unutarnje naše odnose i kontakte koji mogu biti mnogo bolji, mogu biti mnogo intenzivniji, jer postoji dosta oblasti u kojima se može surađivati, naročito, evo, kao što smo danas ovdje čuli, na području kulture i sporta. Jer svi naši gradovi imaju velike svoje tradicije, pa Bihać je star grad, 750 godina. Ima veliku tradiciju, ima veliku baštinu svoju povijesnu, kao što ima i Sarajevo i mnogi drugi gradovi po Bosni i Hercegovini, ali nažalost nemamo dovoljno razmjene međusobne, ni ovih vrijednosti koje nosimo, koji svaki grad nosi sa sobom, i ove manifestacije koje svaki grad ima nekako su zatvorene u te gradove, nisu otvorene. Tim manifestacijama se trebaju prelaziti ove granice gradova, granice kantona, granice entiteta, tako dalje. I to je ono što ja volio kao gradonačelnik Sarajeva, da Sarajevo ima dakle dobru komunikaciju i suradnju sa svim gradovima u Bosni i Hercegovini, posebno onim koji već imaju status grada, ima ih dosta, evo Bihać, ja se nadam da će uskoro dobiti taj status. U tom pogledu, koliko grad Sarajevo može pomoći Bihaću kada dobije status grada? Pa, ja mislim da to neće biti problem, da će Bihać dobiti taj status, to nije ni teško i mislim da će Bihać kao grad dobro funkcionirati, jer on je tako organiziran, jer sa mjesnim zajednicama nema one poteškoće koje mi imamo. Ja ne bih volio da gradovi koji imaju status grada u Bosni i Hercegovini imaju one poteškoće koje ima grad Sarajevo, jer mi smo u jednoj specifičnoj situaciji, glavni smo grad države, imamo kanton i kantonalne vlasti i sad unutar kantona formiran je grad Sarajevo sa 4 općine. To je sad ovako jedna, kako bih rekao, jedna administracija, jedno uređenje administrativno koje je poprilično nepoznato i ne bih volio da se to desi ostalim gradovima. Ja mislim kad Bihać dobije status grada da će nastaviti funkcionirati kao što je i funkcionirao, s tim što će imati i ovaj status grada, imaće bolju prezentaciju. Znate, i u svijetu vas malo drugačije gledaju kad kažete nije načelnik općine, nego je gradonačelnik, dakle grad ima malo veću težinu unutar kantona i unutar kod nas unutar federacije, unutar države i tako dalje. Ali možemo mi pomoći jednim drugima u ovim drugim oblastima gdje imamo iskustva malo veća, ovdje smo danas čuli to, recimo oblasti turizma, razvoja turizma, turističke privrede i tako dalje, pa čak i u oblasti poljoprivrede, jer ipak mi kao glavni grad imamo tamo dobru međunarodnu komunikaciju, znate, tamo su sve ambasade, tamo su privredna predstavništva. Oni traže veze, kontakte. Mi u Sarajevu nemamo te potencijale. Sarajevo nema potencijale industrijske, nema u samom gradu, u samom kantonu čak, nema ni poljoprivredne neke velike, ima turističke i neke druge, a ovdje Bihać to ima. Bihać ima velike turističke potencijale, ima velike poljoprivredne potencijale, ima velike privredne potencijale i tako dalje. Tako da mi možemo proslijediti ovu komunikaciju koju imamo sa predstavnicima međunarodne zajednice koji su u Sarajevu prema Bihaću. I to može biti značajna pomoć, te veze koje mi možemo posredovati, dakle u tome da administracija grada Bihaća uspostavi dobre veze i dobru suradnju s onima s kojima mi inače imamo dobru suradnju. Sarajevo ima pobratinstvo sa, rekao sam, sa 27 gradova i svijeta. Tu vezu, tu komunikaciju mi možemo preusmjeriti prema Bihaću, tamo gdje je to potrebno.